کارو کار کرد گندی و رنج بر همو پرولتر دلی کردستان شورش و ولکان دوی جیهان روژا هر تشتی هیا جگر خوین نویساندیه و شوان گوتیه و لحلب جاردن زندی بویه کینه ام گلویا کل حلب هاته کرن نخیانت بو یعنی هزن کردان چکی خوی گران جبو آشتی دانین و چون بتن زاروک انتاخان مان داکو گل خواب پاریزن لی چکدارن کد دلوان بکین و کربا کردان تجیبو بتانک و توپ خواه ایریشی زارو زیچه والید کرن هلبت وان حسابات تشتکی نکربو او جی برخودانا کردان بو برخودانه کرد دکره یک ایریشه جی آگر دگهان ده قبزون روژا اولانا کینه ام هاتبو ایرو او دنگ کلوتکه پید هجن و بیرانی جی پیزندید بن لگلمه هنرمند کو بدنگ خواه چیا کرنه شاهد داخوازامه ماموسته شوان پروره ایرو میوانه مه لستدیه مه روداوه ماموسته شوان تو سر سرا و سر چاوان هاتی تو گلکی بخیر هاتی سپاس نارین خان گلک سپاس یا ودکم و مالا و آوا دستی و خوش کن وی تلویزیونی دمشینن و رادگیهینن با گلی ما تشتی گرینگ ایرو کردستانی دنیای چه دبه ام گلک جو رازینه مالا و آوا لیتدی ام دلی ما گلکی غمگینه گلک دیشه ام گل خونه گاوا مرووانا دبیجو تشتی بیرا مرو جار هینی که خوب بگره هسر بخوتين زانه مخابن لي بقري وبآخين وبنالين مسألة نامشة بفي نبي مسألة جو كده فريتي جو كده درتين جو بوش درتين جو بوش وصادبه هل بتك أرمانجك خهي بنجهك خهي يعني جبرويجي كرد هي كردستان هي هر ملتك هجر خونه پاريزه و خو ندهف خو ارگانیزنه خو ساز دك روشا خو هل بتوي كسي او سدم ما تكچونه مرنه وكشتنه وشر چكرن او بردوام بك اجال سرويجه باخافن سلام گنجک جوانکی شیخ مقصود ایرو دماکو لروداوی رکلام دید کو تیبی میوانه ما دوی هفیوینا تایبت و یازندی ده گوته تو دل من نشکینی یکم پرس بیج ما مستشفان بکه بیجه ما مستشفان يعني هنا ام او كردي سرهشكو هسنن قالوا هنا جي يعني ام او كردن كو دجمنج ما دترسن ودوی پرسیجی بک هنا ام او کردن کو دجمنج ما بترسن بله راست جبرچه نه سلاف و ریز بوانه شعبی وان ما اشتکم جبر سلاف و ریز خبو خلکی می وفاکار دشینم ام لگل وانن لگل هسری چاوی وانن لگل غمگینیا وانن لگل برخدانا وانن ام دشوپینن چه به چنابه لی جیان وسایه جار هی مروف دکبه لی مروف هرگاه کتی نمینه مروف زانه به رابجی یعنی چه جار مروف جیانه هیوی خواندانه که کسی هیوی واندا کرن تکچونه يعني كتن دبن وقت دلفيري 7 سالين 10 سالين 5 دا 6 دا 7 دا لفي باري كردستان جي خزمتك پر مزن وبرفرش بو ج دورة شيخ عبد السلام بارزاني ودس بيكرو شيخ أحمد وبارزاني النمرو والصابرن بارزاني شرعي هر مستركر او دجمني الحنبري وان او رژیمك قال لك سرت بو نباش بوجي بلم برخدانك وصا تشيبوك بارزاني بسركت بلم دور بري ما دجمن فرن مخابن ام برجاري هل دكبن خافليا إخانتها دور برا مخابن هرقاف إخانت مبونه إخانت بشيخ مسعود وأشرفي يجيبوه
به حلب جی بو بلا گله ما بزانه بن که و ایخانت هین گلک جی ببن لی تشتی هر تشتی چاره سر دکه عقل و هش مروه عقل و هش هر چاره دبینه هر درفته دبینه هر کاری دبینه هر ریچ باشتر دکانه ببینه بروی که جی تنی مثلا نچک و سلاحه مروف دکانه دیپلماسی در رول مزن بلیجه مروف دکانه به سیاسی ده هنری ده روشنبیری ده گلک هیلی جیانی هنه ام کرد ما تبایی خونه دایی هف حتا وگاوی زانه دورو بری ما همو بونو دشمن جبر چه بکو ولات می دلالی او ولات خدانه دیروگا شهرازای پارو پارچه کرنه و لسر رونشتنه لی دکر ناکن نب آسیملاسیونا نب زوربازیا نب ایریشا نب جاردادانا ام خلاص نابن ام خلاص نابن هر کدی چه ام بهتر دبن ام کرد ایرو هناك بيجي 5 مليون باور بكجي زيادة ترن يعني 6 مليون جهانه يعني بالكو تاني 10 مليون كرد لدربي ولاته هما نيزي 15 مليون كرد لروجافاي تركيا نافا اناطوليا ده 4 مليون كرد هنا لكازاكستان كرد هنا لروسيا هنا لكرغيزستان هنا لجورجستان هنا لارمنستان هنا هر هيل الدنيا بلم تشتي هر جرينتر نالي خان جار هي از دكم ناف مثلا كور فلسفي ديروكي قوي بفي نبي افانا رجع خد ددن اوليجي اول هن جار هل ديروكا درتين كو اب اول زراري ددن ملتا قبا اول جي نجنبن رفورمنبن خريستيانيه وقت كي بابازا چد گوتو وكوان دگون بابازا خلق دانين او چه كاميرا چكر بود ديرا ده دقوتم بيج جناهي وشيء محمود بن بسينن اندولجانس جرد قط اندولجانس دنبس عندن دقوتم جناهي وهو قاسيا هنا هو قاس بدن ديري يا جوا كشتنا وحلال خدا وعفو ناك وبدن ديري خدا يجبو وداي ديري وعفو بك كسي وك مارتن لوثر دركتن كسي وك كالفين موشي غلاما فرمروفي باش دركتن مزوسياني باش دركتن خريستيانيه دجي ده هر هیلی جیانی ده رفورم رونسانس مزین چی کرد. لید روزهاتا نوین اف چه نبویه. بروی هاوی صدم اف کو داعشو درد کبنو ارهابی درد کبنو کجار درد کبنو بناو اسلامی. کراسی اسلامی الخود کن و هر خرابی بینسان دکن. بحثا خرابیه کرما مستشفان يعني از وقت جنك كرد او ديماني كومنديت از جلكي بي الشيام شروانا كرد دنيس چيال الشيخ مقصود دماكو جنازه ويج قاطي چاره اويت نخواري تا او ديمنديت بيغمان وجدان دوان ده تني يعني دما تا اف ديمنديت يعني ادزانم وحشتك veya هوانك يعني نورمال د شراده د ليدانا ده اواده يعني اسلوبك خوهي قانون خوهنه انسانی که بارزانی نمر دورا شرد بو لشکری عربا دگرتن پشمرگه دهاتن دگو ما هو قاسی هسیر گرتن دگو نه وانا ر نبیشه هسیر و زوری لوان نکه او جی انسانن امر هاتی دانین کتن بیریچه بلکه ندخواستن هم بری و شری بکن لی کتن شری زانه وانا راحت بردن نانو داني واجي بدي اف وجدان ومرحمتها كرداهي ليه براسي دفان ده وجدان ومرحمتنا مال شنغالي چكرن وتن ازدينه نزانم چنه كافرن چاوانن بر چاوا انسان دكشتن مير دكشتن جنيوان دبرن چي ولا اسلام اسلامي ده قاوا كسيگ گوری شرط اسلامی حرکت نکه گرگ میری وان به کشتن قوت وان به شکاندن و جنی وان جمعش خور ببن مال وان جمع بکن غانیمت زانه اولا دگود دوره پیغمبر ده یوسفوی یا نه يعني تشتهن نل رين نباشن گرگ انسان بفكرن مثلا بيجن د جواتي بري دجي اول هبون و خدا هبون
مثلا بيجي ليونانا زويس هبو أبولو هبو أفروديت هبو هر شويكي بوتشتكي خداك شكر بون سوميرا ده إناننا خدای وانی مزن بو انکی خدا جوانی بو وقت دی روما جی خدا جوانی به ونوس دانه با ما میترا یعنی de اواده جی إناننا انلیل خدای مرنه و بنی ارده بو ساماز خدای روژه بو اناس خدای هیوی بو هر تشتکی اوک چکر بون زانه و وانا چیروکا نوح تدید نبا دستانا گلگامش در واسه بدوی اتنا پشتیم زانه لید قرآن تورات و انجیل دجی هاتی بوی نوح لید ده بریا وان گلگام دستانا گلگامش دویجه اتنا پشتیم گلگامش چه باوید به درمان مرنه چاوات دید حوالی من انکیدو مر به چندی جه حزد کر کابیج درمان مرنه چاوای او تشتکی دینه بده هلا که بلم دورك هات او رول قديا يعني انسان دي جياني ده رفورم دكن جياني ده نوجني دكن ده روجالات نافين ده نوجنيا كأوليجي تشينبو كرك اسلامي جي رفورم بكن اسلامي ده جي كرك رفورم كشبو ك خريستيانيه ده خريستيانيه ده رفورم كشبو شون ده خلق اوروبي بلمبو ده هر هيلي جياني ده مزوسياني مزن دركتن اللي قرينا الدنيا يشبو امريكا اشترى بيجم كندا قالك ولات يروك اوروبيا دا خافن اسبانيولي بورتغيزي انجليزي يعني فيش كاتن تشيبو للروجالات نابين كخما روجالات نابين وكخما سيستمك مونارشيك اوليغارشيك هر فاشيزم دنافديه وشر وبترول بترول الدنيا يسدي 67.8 روجالات نابين درتكفه جاوی هنر کاجیلی به خودی ام بی پترولی دسته وانده نهیلن هن هیل هنه ام دسته وانده نهیلن داکو وانا پیش نکبن پیش کبن بلکه دموکراسی و چه به سانی قدری هفدو بگرن کردن فارسن عربن تاتارن آوارن کی دم بلا به حق انسان جیانی هیه لی روجالات آنابی وسا گریگه قوت خستی دست ملا و شیخا و سلطانا و خلیفا و نظامچی و مالباتا جیان جی انسان را نگیشتنه بسه بیجا سه پیوات تنه اگر تو هستی خوش بوی دیمنه بیجا بسه پیوات تی بیجی چه؟ یک او دیمنه او شروانا کرد او جنه او ببدایک قدر دایکا بیزانین دو جنك سر راستي حقية كتي شر شروانه كشتن يا مروف ريزا ويدقر مروف ويروشي ناكي يا سسيا تشتكي هواني كل إنسان نه أول قبول دك نه وجدان نه مرحمة قبول دك اف كريارين هوفانا ين افو كريارين وكيوه جبو سرود جبو استراني نو الهامي ددنته يانجي اف همو کریارن هوانه بون سدماش کستنه که درونیش بو شوان پرور. جانه از تجاری ناشکیم. هفیم وصاب بلندن و از باورم ملت کرده و بگه آستا کدخوازه. ملت کی وفاکاره. میزه که ادیسا هرم دیرو که دبیجن شهرزایی روجلاتا نابین دست بکری شهرزایی چی یعنی باجاروانی چاندن و چنین بس خودی کرن حیوان خودی کرن اشتره بیجم تشتی انتروپولوژیک و استرونومیک دیتن وکه ام بیجه روز چند ساعت سال چند روز کمک تشت هلا سومرا ده اکادا بابیلا دورة حمورابي بيجي قانون دولة إدارة كرني هاتن ديتن مثلا لأن بده آشوريا دجي كسي وكي نابوكات نزار ظلما مزن كريه بيجي كوروش هاتي إسرائيلي دستي وان خلاص كي شاندي ولاتي وان كومك تشيبونه ميتاني هاتي هيتي مدي برسي بشترى بيجن بيزانس روما قالك تشيبونه فرعون 4000 سال جيه لید بيجن شهرزای روجلاتا ناوین دست بکریه جکو ج مزوپوتامیا به
بگریکی هرودوت و نوالی کریه باب دیروکی تگوتن یا مزوپوتامیا ناویرا دروبارا بارا بله او روبار کی جانه او روبار دیجله و فراته دیجله فرات لکنه لکردستانینه یعنی راستی بخوازی نه وک بوی از کردم از بس نکی یاجی مبالغه کی دکم لی براستی شهرزایا مروانتیه جو کردستانی دست بکریه که پر کرد برا نظام ملای ما همه دست بکریه که دبیجن ورده حیوان دیرو کوان نینه ولات ایوان نینه زانه هرچه دترسن işte zehrim cehenneme cennete ne ya insan Khudane vicdan ve merhametek baş be dürüst be malı dünyaya 8 milyar insan hani milyar ku Müslümanı baş va 7 milyar ve her cehenneme kafir ne ya sini tane milyar u niveke u ne Müslümanı u yaji Hristiyan 2 milyar u nivin 2 caral Müslümanane yani mro kadri insaniyete digre Müslüman de be, Hristiyan de be, Budi de be, Konfeçi de be, Yahudi de be, Ezdai de be, keyş be. Tene mirov xrabiye bxub insana neke. Te xizmeta ole ke jikir weke ez livra bejim birasti melew şeyh weke Şeyh Mürşid birasti. رزو سلاوی ما بوی ده میوانی من بو بله ولات perwer gelê xwe hez dike Rast. çiş bo Kurdistanê pêwîst ez ê bikim ba kurê şehîdekî mezin şê maşûq Seydekî Kurdistanê ye abla şêxê me melê me hêkî wisa biniyaw welatê xwe hez bikin wisa bininekî zane berê xwe bibî nizam ku derê dikirine ya canê ji xuda şûn de xwezatê ji vê xwezayê tu tê û tu nan jê dixû tu diçê ew wek barzanê nemir Provotinek xweş dîrokî kiriye mirov ji bîr nake dibêje ya Kurdistan ya neman tu nebû xwedanê Kurdistanê tu namîne axate te diparêze تا گوت از ناشکم تا بحثا رولا ملاجی کر بله. لبگره لیمن پرسیته يعني دبا الهام بو سرانكن و سرودكن و بو شوان پرور يعني تجبو برخدانيا الشيخ مقصود و اشرفيه سترانك بيجي كو دنگه تا جاردن برينين دلي هر كردكي چاره ew سر بك çavû roniyê me ne ew gelê me yî wefakar e nalî nêrez bikir ببورينا yani ez dixwazim mirov dixwazim hêzdar bi quwet be hêzdar quwet هم be هزش تورد بك yani zarokekî ya biçûk ya hatî lê dide û difetisîne ya mirov ya dike zarok çi sûcê wan hene zarokê kê dibe bila bibe yê dijmin bijî kî be mirov zarok hez dike diparêze ya vana hew xwe ji xwe çûn û bi navê Allahu Ekber û bifetisîne bikuje ay Xwedê Xuda vê tiştî qebûl nake çi cara Xuda ne wek Xudayê Erebay Xuda mezinê yê gerdûnê hemû ye Xuda quweta xwe li her deverê heye bila ya bizane be zane quweta xwe Xuda ne hevalê wana ye na Xuda ne muhtacî Hizbullahî û nizanim Ensurullahî û niza çî ye Xuda va tiştehene leşkerê Xuda ew çi ye Xuda muhtacî leşkera ye محتاجی کسایی محتاجی دعایی بله. نه مرو دبی یا خدا تمدا مالات آوا تمدا از انسانی که باش بم به درو بم به حیله بم درست بم دوستی خو حزب بکم انسانی خو حزب بکم ولاتی خو حزب بکم ادرو قیمت انسانیتی بگیرم خدا تا ترکی دایی تا عربی دایی تا فارسی دایی تا آلمان و انگلیسی تا کردی دایی بله باشه چه yani ol kabul dike ku tiştek Xuda dayı tu tune bike. Tiştek Xuda dayı ol çava kabul bike tu tune bike. U ve keçe jor da David beje xanzir. Xanzir beje. Xanzir ji hayvanı ki Xuda dayı. Ew jî ne xirab. Millet hene xanzir dixwin. Am boy Müslüman ne xwarî xanzir hew xwasî xirab e. Ya hakaretî haywana jî dikin. وساكرين يعني تبي خدا هوالي وانه هر تشت غوري وانه جنة جهنم دسي وان دي بلا خلق مج يا بقر بلا راستيا مربانتي ديروك فلسفي چ راست مرول ويدقر تشتك بو جواتا بو انسانا زرار بو خراب بو مروف ويا تقهر
reforme dike. Nûjeniyê dide. Slobek nû dide. Dibe viya zirar da insana her tij ol ji bo insana tê. Gava olê zirar da insana mirov dibêje ev ol gerek redûtse bibe. Ev ol gerek reforme bibe. Dîsa dibêjin weke Awropiya Hristiyanî reforme kirin şûn de pêşketin û dewletê netewî danîn. Dewletê netewî her milletek dewleta netewî jêr lazim e. Eger nebe nikare berhemê xwe civatî û dîrokî biparêzin. Ji ber wê me Kurda jî me re dewlet lazim e. Eger îro dewleta me hebiya, parêziya me yê ordînarî hebiya, wê şerefiyê û ew ê wisa nebiya. يعني تو دبيجي جبر في هما وصا هسانا قركرنا كردان حتى في كيليكي يعني دمك يدك أنا بيستو شارو بيش دولة عربة هنا بيستو شار بيش دولة عربة هنا هر رئيس كيوان دولتك هي قطر شي دولتك كويت دولتك أوجي عربة فاس تونس جي عربة مصر جي عربة يا خير عربة بيستو شار دولة ودبي فلسطين أوجي بالدولة هكا هر ملتي هي هكا إسرائيل جي هي هكا هر ملتي هي خو بپارێزێ لێ تشکیدیژی هەیت بەرچاو ببە هەگە ملەتێک بگهێ ئاستا زانەبوون و تێگەیشتنێ و دەولەتبوونێ ناکەبە وسا ێزەکە ئیسرائیل کانە هەمبەرێ 24 دەولەتی عەرەبە شەڕێ بکە کانە خۆ ئامادە کرد خۆ حازر کرد بەکو زولم لەگەلێک ئیسرائیلیا بوو تاریخێ بنێرە یاهودی وسا ڕۆهای ئەز زارۆکم بیرام تێ جارێکی قیرینی بە ماڵباتێکی کرد چ بووی ji ber ku cihûn û çûn serê wan jêkirine Müslüman işte bi gerek cihû nejîn Xwedî ya dîsanin ya heqê her kesî jiyanê heye her kesê bi çi olê çi baweriyê hatine mafê wan hey bijî bi Elawî dibe Sunî dibe bi Ezdayî dibe bi Xristiyan dibe bi cihû dibe tu çi dibe yani tu qed nas neke olekê Ada farkı dikin dibêje deîzm, teîzm, paganîzm, û nizam ateîzm xelk dîsa rêza hevdû digirin divê baweriya te ev e, baweriya te ev e. Teîzm çi ye? Yê bi Xuda û pêxembera bawer dikin. Deîzm yê tenê bi Xuda bawer dikin. Paganîzm yê tenê bi tabiatê bawer dikin. Ateîzm bawer nakin. لهمو رضا هفدوش همو رضا هفدو دگرن بله راست تو باور کیفاتی بابا تو انسانه که اما فکریتی بلکی هلا بحثا اوه جمر بکه آتئیزم جمر بکه کاتوش بویش تو وصاد فکره بلکی تو شکل مروجه فیر ببه هلا بحثا پاگانیزم بکه افدو کرتی زانه بزاني ما مستشفان يعني براسي هالروجة كرش بسر كرداد تيز هرتم دبيجم چما يعني أوقاسي دنيا بقهرمانيا كردان سرخوش دبا ليه دماكو قركرنا كردان دبا همو لال دبن همو بيدنگ دبن ازید شکل برات زور گرینگ بیجم نهال روجات کردستان جی دی سال ایران کوبک تشید بن گلک تشید بن از بانگا مج ملت کردره به 5 ساله از دقیرم yani او نگ از استراد بیجم پرکوم دکم از دقیرم ام ببرون خدانی راستیا خو باليوز كرداني لدرس ببرون خدانی راستیا خو دلی ما اب ولا تک نای کرینو فروتان جانا انسانا تو دکار بکرو بفروشه بروی هاوی ابد مجیه مدیه فلسفه مفراه من دنیا دیتی از گریام چه کردک وک من گریای والقل جواتا جرونه نشتیه مثلا نه او يعني هذا موزيك دكن وارك اذا تشتهرتين بر مروف دخوازه سر بسكنه د جواتا فاودال ده فاوداليزم يعني شيختي اغاتي بكتي فلان بيوان ده تدي دنگبيجي جواتا هبون دنگبيجي اغاي گندا هبون شيخلر كي شيخا هبون تشوف فقير الشيخ ياخذ بسن عندن تير رونو برو و نان برف دکرین داری مالا شیخ داتی زارو که خوشی برچی بون لی وصفه دکار بون دنگ بجا آقا بگوتا هلا ور بستری ما دستی از دجیواتش انا درکتم و نه هنر روحی حبونا مروانتیه كانت دولتا افلاطو دجفيها ببينه افلاطو دبي
هنر سرێگشیە سیاسەتە نویسە نزانم باوەریە فلان بەلەم هنەر وەکە باکی باگەڕێکێ دگەڕێ کانە پڕ تشتا زوو بگوهرێ زانێ ئینسانێکیش گوند هاتم ڕاست لێ مخوەند لێ ئەچوم دەرکەتم دنیا بەرفرە ڕۆحی ئەمریکاژی فێر بوو ڕۆحی ئەوروپاژی فێر بوو ڕۆحی گوندیە خۆشی فێر بوو ڕۆحی ئاغا بەگ و شێخی کورداژی فێر بوو مانیپولاسیۆن و ئەوێ وان جی ئەس فێر بوو خاپاندنێ وانژی فێر بوو ئەوانە هەموو دیت مەدەسترانە دەژانی زمان دیساژی دەبێژم یانی خدا لەوێ خوەزایێ چەشیت ژیندار دایە چەشیت ڕەنگێ ئیدارێ خواردنێ و بەخواردنێ و ژیانێ دایە هەر یەک بە هاوای خود دژی دە چ دیت حەقێ وان هەیە بژین گاوا زرار نەدانتە دەیت بێ میکرۆبێک زرار گابادات لازم وێ میکرۆبێ خود دوورخێ ڕێگەکی دکوژێ ئەو دەکێ بەلەم هەر چه هاتی هەلە یێژوانە هەمیا خوددان هەش و ئاقل و کولتیڤاسیۆنێ چێ دەکێ ئینسانە ئینسان گاوا کولتیڤاسیۆنا بەرفرە چێکر و سۆسیالیزە بوو ئەوە دەبوو خوددان بەرە و ji ferd diçi civatê civatek zane û têgihîştî derdikeve ew dewletê çê dike zane mane ev e em Kurd çendî em berxwedarin li ber xwe didin em çendî wefakarin em çendî ewin em negihîştinê rêza temamiya jî asta netewekarî feodalîzm di me de hîn pire hinek hene dibêjin da ferq name ma Ereb jî newane ew kirine İngilîz bixwaze a îro dikane Qatar biqedînin bixwaz dikane Kuweyt biqedînin bixwaz dikane Ürdün biqedînin Saûdî Ereb biqedînin bixwaz a nakane biqedînin çima ji ber ku zanît rişma wan destê xwe de digirin belku monarşî rişma wan destê Ewropîya de yê û oligarşîk jî hemberê vî tişî derdikevin ew jî zalim derdikevin ber ku Rojaveta Anadî de demokrasiya ki tune nîne û em jî navê kefteleftê de ku nehê wan me nayê kêbir zanî hinek bi navê Xuda dibin hinek bi navê olê dibin باش پێویستە زیاتر لەسەر ئالیە نەتەوەیی هەم پارتیەن سیاسی هەم هونەرمەند ڕەوشەنبیر کار بکەن کە هەستی نەتەوەیەتی جەم هەر کوردێک کەوادî min mînakek da min got weke mamoste Mürşid Xiznevi min got şêx û baba şêxê ezdaya jî ezdayetî resenek Kurdî kevnartir e ezdayî ne êzîdî ve gotinek piştre ew bûye ne jî yezîdî ezdayî yani gotinek Kurdî reseniya Kurdayî zanî haya wan tune car heye ew mîrê wan pîrê wan gorey berjewendiyê xwe dibêjin em ne Kurdin em êzdî ne çi ama ji destê me bilava kolanan neçi da ku em serkevin ne wisayê yani rojê giran de mirov ba milletê xwe disekin belku yani Kurdê Müslüman bi Elavî bi Sünnî bi Xristiyan bi Cihû bi ezdayî bi jiyana wan ji hev nayê qetandin qedera milletê Kurd bi hev ye ez dibêjim bila ew jî nava civata xwe de wek mamosta Mürşîd bi يعني سیوانە نەتەوەی نەتەوەیی ئەو و مەلە و شێخێ مەیێن دەبێ ئلهەم شێخ نا وسا کولتورا me wisa em wisa bimeşin meleyê me jî wisa ya welatperwer bin welatê dest mirova çû her tişt diçe ol û îman jî diçe ew haya wan ji vî tuneyê zanê xuda ji te hez dike gava te ji mirovê xwe hez kirin te ji welatê xwe hez kirin te ji berhemê xwe hez kirin te ji cîranê xwe ji dost û hevalê xwe hez kirin te ji malbata xwe hez kirin وجدان بوت مرحمت بو خداش تحزدك نبوي تنيت مسلمان مش تحزدك لا هناك حجي هند بيم حجينه بله بله ام هوالي خدانه ايه امكاني انسان تخم باللنجي خو لا قدنا الراس بيا وجدان ومرحمت قريقه ما مستشفان تجي قوت
تو گەلێکی گەریایە کوردێک وەک تەنە گەریایە بڕاستی و تەجواتێن جودادیتیە تو بخۆژی بساڵانە ئەوروپادش پرسە هەر کوردێکی نها ئەوە چما ئەوروپیش بۆ ڕاوەستاندنا جنۆسایدا کوردان تو تشتی ناکەن یعنی هەگەر ئەمریکا ڕێلبەر نەگرە ئەوروپیژی ڕاناوەستینن vêyekê çima قوت قدرت دەستێ کێ دەبێ بریاژی دەستێ وان دەیە ئەمریکا لەسەر ڕۆژناتانەوی ڕوونشتی سۆڤێت قەدیان شوندە رووسدەدی gelek dewletçiye qetiyan herkes Rusa got fermo kî dixwaze bila dewleta xwe deyne hindik şer navbêra Rusa û kes nade çêbû vê gavê jî navbêra Ukrayna wê dide Ewropa ji Rusa ditirsin Ukrayna xistin dewrê yani dibêje Rus quwet nebûn ew nebin Amerîka jî nekî tedî Ewropa jî nava NATO dene Tirk jî nava NATO dene NATO quweteke temamî li hemberê Sovyeta kevin çêbû اینها ناتو برو رولا خو وندا دکه لیکی مال ملک پترول او دست وان دتوی امریکا اری لورجی ام به امریکا رجاله کی باشن یعنی گرگ وک مرویل بر خدا دگرند به خدا توی بده یا خدا توی بکن یکی چویی برداره که تم دعا کری یا خدا بیا بدبن یکی مراک کری گویا و هر برداری تم دعا کی دکه هلا کار سرداری کاوه چی دبیجه یا هر سرداری بیا خدا تویا بدبن دبیجه نا از نادم ته بیا خدا تویا خلاص کوسات به نا از ناکم یعنی بیج خاص وقت اشتر دعا دکم بوشو تو ناکه دبی برکو تنیتی دعا دکه تو کارو ایشکی ناکه هر خور کارو ایشکی بکه خدای بدته بکه خدا در فتح حمود ای دنیای خدا ناده ایدی جویشون در ناده بکه حمود ای دبی مداته در فتح بلا هر کسی ببیزن اگر تو بکه حرکت توی ببید برکت ایجاج بو کردان نهاد وی چی بکن در فتح هب کرد بلا لی بنرین که ماسیه خوب ببینن بریا هر شتی سیاسی هیز و حرکتی کردان الگلافن او دویز تویم او دویز باشم او دویز اودم فرما مثلا سلیمانیه و هولیر اما نها سلیمانیه باشوری کردستانی بوی هیویاک مزن بو ملت کرد روز بروز پشت که خوشک آواده به ام خدا ام دویجن باشوری کردستانی باش ببینی جیه خود دگره پیش دکه دلی ما خوش دکه لی چه عدد چما سلیمانی بفرنابیک مسئله چیه یا دجی جنابه که مسعود یا انسانی که به وجدانه انسانی که مرحمتی انسانی که خودان تجربه خودان خدمته هفته سال خدا به خدمته جباب و کالاده ملت خو حبو حزدکه با شوریاجی حزد که با کوریاجی روژابایاجی همی حزد که خود کردستان بوان یکه راست زانه بوان یکه باش پاره که گشتی اوه که یا مرالی ملت کرد خرا ناکه ویری گرک دست بده هم دو مسئله نتوی ده آخی ده جواتی ده گرک روحی ما به هفره به ترک گاوا ده کفن آستنگیا که هم بری هف شریعه که دایو دوی هی ام ده گشتیا که دنه گشتی بن آف ده به هیدی ورن سر هف گشتی خلاص کن سانه یا بابا گشتی همه پارو پارچه بویی یا ام هندک مانه همو بفتسن باشه شما مخونادن هف گشتی همه پارچه بویی ام گره خلاص کن هیلکی خو بده هیلکی خلاص کن او خلاص مونج یکبونه یکبونه گره هم دفعان بکن تیبی کیجن یعنی سلافه می بوان خلکی می روژاواج دل و جان خباتی دکن از دزانم وان یعنی انسانی تیگهیشتینه برز الهام احمدی مظلوم عبدیجی مسلم صالحجی کی بناو وان ده همو تیگهیشتینه ولات پرورش ملت خو حز دکن بلم در فتح دست وان کیم کو سری خو بلنگ بیجه امجی دکانو وصابکن سانه قهرمانیا والا تشکی خلاص ناک چجارا
مرۆڤ عاقل و هەش گەرەک هەر سەر تشتا گوتنا کردژی لێ گوتنی خوددان دەرێ مرۆڤ زانێ گوتنا کرد لێ گوتنێ گەرەگەگە کاندیل biryar nadide ya nizam kî dide biryar yek bin gerek teb li hev nebin têkel nebin dijî hev nebin mirov wenda dike wisa sane ji ber wê yekê jî yanî meselê Tirk dih jî min ew mirovê Tirka ewekê didin işte boçi Mazlum Ebdî nizam kê rebû yek nizanim Öcalan guhdarî naku bêrêziya wî dike û filan bîvan Öcalan salayê di destê wan de yê Tirk çawa dixwaze wisa dikin destê Öcalan ji feqî pir tişt nayê pir tişt destê wî jî nayê ya em hev du fam bikin tê bigihîjin û ez şûna Öcalan biyama ez vê gotinek girîng bêjim rastî çi bû ew gotin minê weke Nelson Mandela bikira Kî diçû ba Nelson Mandela digot daxwaziya te çi em çi bikin digot ez bîst û tiştek sal zindana de me haya mij derve tune çi dibiçin habe herin ji hevalê min bipirsin gorî minê bû te her ji Serok Barzanî bipirsin herin ji Mazlum Ebdî bipirsin her çi kesê nava siyaset û hêz û herekete ji wan bipirsin من قبول ندكر هرتش باتا سر من اگواري گره گوسا ببیا لي belki fikri Öcalan jî mirovekî tê gihîştî yanî rêzdar em bêjin felsefe pir xwendî dîrok pir xwendî gelek xwendî rastî di wir de çi hatiye hesabê wî çi kirî em nizanim pir kesî nerazîn ji vê rewşê berî hey ewek çêbû Tirk li ser wê jî ewatînin ez hêvîdarim ujdanê Tirkankî nerm bibe merhemeta wan çê bibe herî tiştê Tirk vê gavê her kes destê wan xelas bûn em dest wan demane ya wan bê biratî dostî xweşewîstî çend sal berê bû ez û cenabê serokem tev çûn me got bila dayîkê kesî negirî her tişt ya em birane sala bi hev re dijîn heqê me ji hey jiyanê me zirar nedayî we rastî Kurda qet tecawuzê heqê çi kesekî nekirî kesek ne eşanî Şixwa Öcalan jî dibêje pêvajoya vê carê ya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê divê here serî divê têk neçe ya tu çi dibêjî ji bo ku here serî ev pêvajo herê wê gavê jî te dî ez û cenabê Serok Barzanî em tev çûn yanî wisa herkes kêfxweş bû me got tiştekî baş çê bibe piştî me li rewşê mêzekir mi dî ciddiyetek pir baş xuya nake lê dîsa mirov berxwe dide em vegeriyan hatin me got kengê xwestin dîsa em ê herin lê tera ku şerrekî dest pê kir nihat û Îranê nexwest Îranê nexwest êdin nexwest yanî mesele rojava kirin sebeb dibêje PKK silah çek berda gerek rojava jî berdê ya rojava davên hemêza Daeş ya bu war jiyan nabe Kurd milletekî sosyal bûye Kurd milletekî nêzî demokrasiyê dibe Kurd milletekî rêza jinê digire zarokê hez dike wijdanê xwe heye merhemeta xwe heye Kurd milletekî wek melek e yanî nikav Daeş re bijiya eger vê carê yani dîsa û vê pêvajoya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê Dinha jinek Kurdî tu jinek Kurd mizekê tu wek modern e gayet delalî baş Yani her Almanya jî wekte dijî her Amerika jî her Avustralya jî sedî heştê dünyayê wekte dijîn ya her Japonya her ku derê însan azad e jin bi mêr bi çi bi însan azad be fikra ez û tu jin û mêrek rûniştine em fikrê xwe ji hev bê ya aqilê jinê tune ye bi sala Merkel Almanya idare kir. Baweriya me bok hevî Thatcher mafê jina heye. Bawer bike ma müsteşvan da pîra min diya min çûbû dibistanê xwendibû heta pola nehê xwendibû. Yani Kurd ji berê de her vekirîne û pêşketîne û demokrasîne. Tu niha her Sûriye û tu gorê wana bimeşe tu gerek serê xwe bigire. Ya însan em ya jin dayîk
قدرê jinê milletê qedrê jinê negir wek dayîk em ji jinê çê dibin ya jin me ji dilê xwe dertîne em parê jinê ne û em radibin zulmê li jinê dikin hemdê cihadê me çi got tu namûs e esas haşa bibûhirin yani bila mêr jî bibûhirin yê bênamûsiyê dikin mêrin haşayê de yê qafetiyê çê dikin mêrin ne jin mêr e mêr egerê ha mêr gava demokrat bibe tolerans bibe bi fehm bibe wê gavê mêr bi namûs û baş û bi şeref e egerê mêrê di civata feolda de mêrê di civata dîpnotîzeyê olekê bûye gelek bi zirar e qetîl e eşler dibê qetîl e zane qetîl e yanî xûnrejê însanetiyê evana ji wan derdikevin bo havî Kurd nikarin bi Daeş re bijîn nemimkun e yani qed ne bi dixwaze yekî tiyak Sûriye heke diparêzin ya ew Elawî jî wek wan nika bijîn Durzî jî wek wan nika bijîn baweriyê wan cuda hene kulturek wan cuda heye Kurd kultura xwe cuda ye ya sibê heta êbarê Tirk dibêje Filîstîn tamam belkî Filîstîn jî heye belem Filîstîn Ereb e Erebî deng dike Musulman e kultura xwe Ereb e dewletek Ereb şêbe ya Kurd kultura xwe heye zimanê xwe heye dîroka xwe heye milletekî mezin e bazda carî ji Filîstîniya bêtirîn ya wijdan hebe olbawerî jî hebe ya wê hixwa zilmê neke wê însanetî bi rêzdar bi ji mafê Kurda re jî hege xuda Tirk û Ereb û Faris çêkirî Kurdî çêkirî hem berê emrê xuda jî tên Devameke maye ma müsteşvan. Devameke maye çem pirsê min jî mane. Erê bibûre. Mesela rojhilatê welatê me zor giring e. Ez rica dikim ji gelê me mêzekê gelê me yê rojhilat hûn delalin, paqişin. Ez çavê we yek maş dikim. Eşvanê we ban we dike. Hûn hemû min dinasin, zanibin yanî. Dilê min bi wereyê lê xwe nedin pêş. Hinek hene dereval we dikin we didin pêş we dikujin dawiyê jî direvin ber wî hawî ji vê gavê de haziriya xwe bikin xwe nedin pêş xwe amade bikin baş bibînî mesele çawa diçi li gorê wî amade bin ez gelê me rojhilatê re dibêjim Ya Rojhilatê Kurdistanê ev peyama te ji wan peyama bi ji wan bila zû xwe nabên pêşiyê gelê me wefakar û fêdekar e bo kesê din jî dimre zane xwe didin pêşî Kurda têk dibin pişt re li hev tên hemû bi serê Kurda bitê zane xelkê Îranê wê biryarê bide em têkil nabin xelkê Îranê biryarê bide ev yanî ev ji bo Rojhilatê Kurdistanê bû belê ji bo Bakurê Kurdistan û Tirkiye te behsa pêvajoya yekem ya aştiyê kir çûna te û Serok Barzanî wê demê ji bo Bakurê Kurdistanê vê carê eger ji şivan perwer bêxwestin ku cardin biçi ji bo vê pêvajoyê pêyî biçî wê peyama te çi be peyama me herga berçav e peyama me herga berçav e mêzeke Cenab-ı Serok Barzanî jî biya dibêje kek Mesûd gelek paqîş e biya dibêje dibêje em dostî aşitî birayetî her kesî dixwazin bila rêza me bigirin rêza me gava negirin zalim dibin û tên ser me û şerê me dikin baş em çi bikin em mecbûr bi rengekî xwe biparêzin zane lê dîsa hat pêşiyê gotin werin kam rûnin danişin em çi bikin çawa çareser bikin mafê wecihî ka hûn çi dixwazin wê gavê însanin baş e mirov kal gel wan danişe ser çava çi pêwîst bikin weleyî em ê bikin çi dixwaze wê bikin û peyama min ji bo rojavayê welatê me çav û roniyê me ne pir westiyan pir êşiyan pir zehmet kişandin kultura xelkê me rojava taybetî ye di rewşenbîriyê de di nivîskariyê de di siyaset de di diplomasî de min gel dünyayê geriya me gel hemû Kurdê xwe zirûniştime
ای همو پاره کردستانی تایبەتی gelek têkî hiştîn û welat perwerin bila Kurdê hemû parê Kurdistanê dîjî wan bi tenê nehêlin. Bêcarê tê giriye min bînî. Aliyê de Bakurê Kurdistanê mêzekî İngilîz hatine gotin va Tirk hergav tên dibêjin we have no any problem with Kurds. Kurds are free with us. They are our brothers. We're living like that. Everything is all right. Falan bivanu. Yeah, they say, shall we also go once to control how it's going? Evi careki herin bibinin va Türk dibêjin ya qîriqîra Kurdayî kale bi mesele çi? De Türkiye digerin dummeha delegasyonek digerin şu derdixin istatistikek dibêje 47.8% of Turkey is Kurdish. 47.8 Türkiye Kurdi. Yani nîvê Türkiye Kurdi. Başı. Rêberê Tirka diherin Avrupa dibînin gava derfetê boyî perwerdê zarokê wan û vir de wê de baş tune be ew dibêjin Ewropî me asîmîle dikin faşîzm be falan. Yaw 40 milyon Kurd li bate heyî. De çi dayê? Binê çi ferq çi heyî? Rehet karibe axafin belem kirin tune. Türkiye'de axafı belem xapandin heyî. Gava nêzî helbijartin hadibe. Gava dikevin tengasyakê. Gava de öyle Kurda dipiçikin saj Kurda kuvvetê dikirin. Gava tuneyî li Kurda bidin biqedînin. Yani ev veya heyî Kurd hayî ya bibe. 40 milyon Kurd heyî li Bakur. Bila dengê me bibihîzin. Ya hûn têra her tiştîne. Hûn besî her tiştîne. Hûn dikane her tiştî bikin. خبری چند جوره دگو سه باجار رابن Herê تی پشگیریا Rojava. ya bila de aborî de xebat bikin. Rewşenbîrî de rastî çî wî bikin. Az pirê xwe derketine goya rewşenbîr hemû bi Tirkî de axafin. Şerbe ya. Zatî dewletê asîmîlasyonek danî gelek asîmîle kirin. û dûre çep derketin asîmîle kirin. Înha jî rewşenbîrê me derketin wek bilbil ab Tirkî Kurd Kurdî bêjin. Zimanê me zimanekî dewlemend e. ما مستشفان من بحثا چوناتا بو باکور کر لیوی جاری بو Rojava ما تگوت اسلاوی خوش خلکی Rojava رت شینم نهات. Kengî xwesin li bawanim. آنا جد خوازن. هر تم Kengî خوازن. xwesin li bawanim. Çavê homaj dikim şivanê we me. We kengî xwez dengê. باور بکه هر تم دخوازن. بندتنا. Ez herim. يعني جده حزار Kengî xwestin ji mir canê organîzasyonek lazim e. Yani dikane bin baş organize bikin. Belki tiştek çêbi bi ku qet nebûye. Konserek mezin çêbi milyon insan var ser hev. Evvel gerek از یک جوان بم. ha gerek evveya baş bê parastin canê. Gerek evvel baş bê parastin. Yani herin İstanbulê jî wê wisa bibe. Herin Amedê jî wê wisa bibe. تكنجي بتشي Rojava يعني تل بندي وكنمونا مظلوم عبدي بيجتا ورا Rojava تو هريان تشوا. Yani kengî gotin û kanin organize bikin bê rewş baş bêjin derfet heyê gencavê ve gavê ser çavazê bêjî tê qediya me organize bikin me herin. Xelkê me milletê me ya moral lazim e ji wan re. û ez taybetî cihekî diçim ez bi xwe re wek ordiyakê diçim. Yani moralekî mezin dibim. Zane Xuda ve dayî mala Xuda ava. Yani bu havi yani milletê Kurdistanê yek bidînin. Çavê dijmin çi carî mêzeleke. Şertê me cuda filan bîvan hene. Belem deh Tirk welatekî hev lê xwedî dertên. Xelkê xwedî dertê. Em Kurdî hev xwedî derbên. Kî li kûî Kurdê ezdayî be, Musulman be, Alawî be, Sünnî be, Cihû be, Xristiyan be, Zerduştî be, KKİ be, bêjîm Şîa be, Kurd pirengî şebekî be, Şakelî be, ew ê Kurda pirin. Ne wek xelkê din. Maşallah baweriyê wan komekin. Belkî ji xwe bawerî yek biya wisa nebiya. Varsa hemiya xwe kirin Şîa ku bilan perçe nebin. Dijî Bahiya hinek Bahî navan de dijî wan hatin. Tirka got bila Alawî nebin em hemû bibin Sünnî da ku em xwe biparêzin. Em Kurd pir dengin lê welat bila bibe evîna me ya pêşin. Dapîrî û bapîrê me di vê axê de ne.
رێبەرێ مەدوێ ئاخێدەنێ ئەv ئاخ گۆڕامەیە بەهشتامەیە ژیانەمەیە کوردستان گەوا گوت کوردستان بلا ڕابن سلااف و ڕێز بۆدی وەلاتی بێژن ئیجا گەل و ئەv ئازادیە گەل و ئاخا کوردستانê bi nêrîna şivan perwer nêzik e yani her tişt dest xebatê deyim got yani ez niha jî wekin ka derawa bikim bêjim bat tabii ya milleteke qehremanım filan ez qehremaniyê qet ew nakim aqil heş pêxember jî însanin fikrekê tînin filozof jî însanin fikrekê tînin zane yani her yek dünyayê de xwestî rêgehekê bibîn insana bi jiyanê ve girêdin yani rengê jiyanê pê xweş bike wana bi moral bike bi hêvî bike jiyanê hez bikin çavên mirin jî heye heka gotiye min heka gotiye hinek gotiye ê tiştê her tiştê dike aqil û heşê mirova ye heşê mirova heş tê bigihîje ege heş tê bigihîje azadiya Kurdistanê nêze ew çi ye tu bibîne boyî Kurdistan gelê Kurd bige azadiya xwe û Kurdistan serbixwe bibe kîja rêç rastin başin mirovê bi hev bişêwire Kurd hevdî ji ber ku ev partiye ev siyasetê em bila dûrî hev kevin na werin ba hev baxafin wê rastiye hevdû fêr bibin çar Alman gebal masakê rûdinin vala namînin yek bahsa dîrokê dike yek bahsa felsefê dike yek bahsa şoreşa dike yek bahsa civada dike her yek bahsa tiştekî dike hevdû fêr dikin wê dîtinê wan hene Almanekî cîranê min hebû parêzer bû ew me dewîrê de Kirkûk girtin navê wî Hans bû ez çûm hêla di baxçem çê dikir Hans Rigetz falan bîvan got ya Kirkûk ke destê Kurda got na ew ê dest we bigirin nalom got wisa nebêje na ji ber ku petrol tê de heye wisa nahêlin ew ê goreyê xwe bime hûn Kurd haya we hebe ne Alman ez zanî û bû jî piştî sê sala wisa çê bû zane ber wê hekî mirov ana we hesa bike plan deyne planê netewî deyne li hev rûnin ji hev aciz nebin dûrî hev nekevin em hunermend em tên bahevin bê em baxçê rengîniya baxçê hunera Kurdîne hûn her yek gulekin hûn her yek rengîniyakin zane siyaset jî wisa bibe siyaset jî wisa bibe her çi qas tu dibêjî aqil pêwîst e lê tu geşbînî yan naj bo azadiya gel û axa Kurdistanê 6 milyon milletekin ya ne mümkune em bikevin ne mümkune em ê tişna wendakin lê em ê bêtir jî kar bikin ev jî zanin niha me bêtir tişt kar kiriye ve tekê nav û dengê Kurda tu nebû Albana me gava bû ta وكم زهر فلان كردستان او دشويل دي كردستان شاب داس جليزن تقول كنتي تقول كردستان تقول او دشويل دي كردستان كارل ماي هبو اف برتوك مينتو دشويل دي كردستان نابا كردستان هوفده جامعه كردستان işte بلندو او ورده وده اول نرسان بو زاروكا بخوندن زاروكا بچوك حیوان دشویل دی کردستان نوا کردستان هفته ایجا جور زانی بون اما ایرو همو آلمان دزانه گواد به ام ترکال دیگه کارو درد به تو ترک تیجی کرده ایدی نیری نیمه فیر بونی ایدی yani کیا پاره کردستانی وجاد پرسن زانه yani Kürt dünyaya di musaber çabu eve ne hendik zane hey ev millet ne ev millet gerek bixabete bigih rastiya selur دوێ خولەکە داویێدا تۆ حەز دەکەی تشتێکی ببێژی بدەنگێ خوا یان ئەم گۆهداریە سترانەکەتە بکەن ئەس حەزم تو گۆهداریە سترانێ بکەم باشتری جانێ گاوا مرۆڤ پڕ بە ئاخافە ئەو دەنگێ منی هەرگاو گۆهداری دەکەم بزەک من باس گوتی باریتۆن گوتی تەنۆر گوتی بخۆ پرێشاندیە ئەم گۆهداری بکەم پر هنرمند هەنێ تەنێ باس دەبێ یا باریتۆن دەبێ یا تەنۆر دەبێ لێمە هەرسیا گوتیە لا کەسی زانە بمە هەرسێ گوتن زانە بەریوە هاوی سترانێ من باشە دەلال هەنێ گۆهداری بکەن هەفکاری من چ ستران حازرکردە گەلێک کێ خۆش ئەمە
كينا أم قال لي كردستان شورش وفولكان هفته ونهام بقى أخواني صالح هفته ونهي تأف ستران ويا وكا سرودك يا براسي تاقوتيا جاگر خوين كنجي اف هلبس نيفساندو چه سالي بو؟ جوانیا خود نفسانی باورم گو گاوا نفسای 42 سالی بود 84 سالی رحمتی بود وقتی یکم جار گهداریا و استرانه کر بدنگی تا چش ترا گوت جاگر خوین از السويد لصالونكي هفته ونها كونسيرا منو ويشيكر او دركت وي كيما از نفسان بقول كيما ام بيتر بستراني خوش تبو ام قو موسى قو نفسان دي شوانجي كينا ام خوانديه لي از لحضورة وحم يا حمو هالبستي خو بيشكشي شوان دكم شاوا خوش بلا وسا بخوينه كيما از دست بيكر خوان بشتري قو هواي بان بكر شو هبدو حميز كر وزرونشتم اجي تشول هم برونشت دوا مكينة عم خوان اما جي خرابو جي خرابو شاف اللي ده بلاد حمو بير الرابو اجا هاتن سر رسم بيركشان خالي فشين بركسا نزاني براستي جيجر خيلي زانه دوا دركتو اوي وشون ده قالك جي حز كرن تقول ستراني حبو هالبستي مش ترى سربستن تشاوا خوست كانوا سبخوا دمك هاند ملتي كل قلت دمك هاند ملتي كل تقول او سترانا اي فرات ياوي كا كردستان مكاجي ياوي اي كاركرو خبات كارجي مب هالبستي ويدس بيكر از قالك جوان بوم 15 سالي بوم رحمتي كمال بادي اللي روش كان تشون باوية ما هين ليسي دخلت جو او دام برتقاوا كيما اس دامن جو تنبوري اللي دده روا جيجر خوينه مهين خوندنا كردي بز اوي لاتيني نزاني بو جوير از فير بو دكتور احمد يازقان هبو قالك ولاد پرور بو قال حركتها كرد بيري قال بارزاني نمر خباطة وانا قال فايق بجاك بو رحمة خدي ميبه خدمته وانا حميا موسى عين تربو ياشار كايا بو تربيجم اسطنبول يكشتن مدد فرحات بو محترم بيشملي بو وانا يكفل قلت شلونها وانا قرتم فيش كجب وانا قربون جاء هر اواجي خوين بيشن ابدامن وسرز قالك خبتيم ويسرو ده هر كردكي باور بك دس خوش بوته تو هر هبي بو ملتي كرد صعب جان قالك كيف خوش وبشتري دي تشتي خم بخن بساند تشتي بخن بساند يعني كنجي بخوازم روحي متجستران هاجي بندستانك نجبو روج آوا از مدستانا روجاوا تشيكي تقداري كرين ها دستانا روجاوا تشتي پر باش متيدا قوتي ها تشتي قالك باش دستي تصاور ليه اگر من تشتك دا پیشیا خو وارمان چکر از باش سر سکن من نخواد تشتي وصا باسي تما بيجي ولا وصا بويه هر هبي بو قالك هذا باش تشبو بمينه دست خوش بمينه انا قالك سباس دمام البرب داويتي وبتو بيجي على القلب تجي داوينا قالك سباس بوتا از قلب كيف خوش قالك سباس قالك سباس تو هر هبي قالك سباس قالك داويا هفيني هر شوط